Gocić Miroljub iz Niša, koji je godinama radio u fabrici plastika, prati kada će se na oglasnoj tabli naći njegova bivša firma. On očekuje da će u tom slučaju naplatiti svoje zaostale zarade, kako se i njegovo ime ne bi našlo na istoj tabli zbog neizmirenih računa. Plastici sam radio. I bili su mnogo ljudi i on se to raspalo. Pa je kupio neki privatnik, Amerikanac, oni pominju Vojkana Mitića da je on, pa sad je licitacija. Plate nismo primili preko 50-100 plate. Samo od početka ovog meseca izvršno odeljenje Osnovnog suda u Nišu primilo je 3690 predloga za izvršenje za neizmirene komunalne račune građana, 7 za potraživanje banaka, 25 o prodaji nepokretnosti i 133 o prodaji pokretne imovine. Na naplatu dugovanja u ovom trenutku ukupno čeka oko 77.000 izvršnih rešenja. Prema izvršnim odlukama, kojih ima oko 26.000, od građana će plenidbom pokretne i nepokretne imovine biti naplaćeno dugovanje. Broj predmeta u izvršnom odeljenju raste iz godine u godinu. Posledica je manjak broja izvršnih radnika. U Osnovnom sudu u Nišu ih po sistematizaciji ima svega 21. Ako vam kažem da se dešava da u toku jednog meseca, primjer radi samo Telekom, pošalje na izvršenje više hiljada predloga, onda vam je jasno kako dolazi do gomilanja tih izvršnih predmeta. Mi ne možemo reći da li se građani više ili manje zadužuju, ali primetan stalan rast broja izvršenja. Osim prekomernog zaduživanja građana, ovako veliki broj predmeta posledica je i neažurnosti sudova, smatra advokat Ljiljana Živković. Ja ne mislim da je to posledica velikog zaduženja građana, mislim da je izvršenje kod opštinskog suda iz mog iskustva za preko 20 godina bavljenja advokaturom uvek bio i uvek je postupak izvršenja trajao malte ne isto koliko parnični postupak ili duže. Dok pojedini građani strahuju da zbog prezaduženosti njihova imovina ne postane predmet licitacije, ima i onih za koje je to prilika da povoljnije kupe pokretnu ili nepokretnu stvar. Jeftinije, pretpostavljeno jeftinije i bolje, daleko bolje, razumnije, razumiješ, ko nije mogao da plati, hipoteku stavio, izvolite, oduzimamo to što treba. Dok god se ne reši pravno imovinski, to se ne kupuje, niti možda se uzme da se kupuje. Ja sam tu u višem sudu kao sudija porotnik. Neki kamion, nešto bilo šta da se radi, ovako se ne mora živjeti. Evo, 30 godina radni staž u elektronsku se evo sad 9 godine ne primam i penziju ništa. Iako je oko 5.500 izvršnih rešenja sud u Nišu doneo za prodaju nepokretnosti, od kojih je većina bila predmet hipoteke kod banaka, bankari u Nišu danas nisu bili raspoloženi da govore o ovoj temi.